Snimamo challenge, pokušaj da se ne nasmiješ. Znači, ja i moj brat. Znači, uglavnom, nemoj. Ko se nasmije, lijepimo mu jednu ovu žensku naljepnicu. Uđen ovako, Đoće na ruku, na čelo, Đoće ovaj drugi. Hajmo. Ajde, nasmij se. Pa vidi se što. Šta? Vidi kad je nasmiješ. Šta? Ovo nije bio smijeh. Šta vidiš kako je nečim žena? Skroz normalno. Pa vidi. Nemoj bil ti sad ovo koju. A brate, presmiješno je, da pauza mare. Znači, ja sam se nasmio tako da sada lijepimo. Gdje ti još da mi zalijepiš ovo? Aj ti sam zalijepit. A gdje hoćeš? Evo, zalijepit ćeš... Gdje? Na čelo! Na čelo! Dobro, ajde vidimo se kada to uradim. Evo. Znači, stavio sam, sad bi trebao čekati. Tajmo dalje. Da počne. Ovo je tako loše da nikad neću reći. Da se nikad neću nasmijeti. Bravo. Smotan, koliko može biti smotan. Ja. Ne možeš biti smotaniji, čovječe. Ajde, nasmij se va, brate, meni ovo smeta. Aj dobro, gauta, sine. Da što je pauza? Znači, bukvalno amor. A u mene ovo kad se oslika, ostaće tu, morat ću se kubat. Aj dalje. Ej, stani, bi li ovo smokrio vodom? Ne, ne trebaš. Trebam. Ne trebaš. Što? Pa ne trebaš. Dobro. Oj, zabolim. Nije krosara. Krosar. Nije malo ovo sumnjivo. Bravo. Što? Što? Bože. Ode skup. Odi on. Zabolilo je i mene. Oj! Oj, brate, što to boli. Inače nam evo ona malo smeta. To je neobično. Oj, ba jeste normalni, gdje ćete se u kadi vosto? Jao, Bože. Gdje ćete u kadi? Mogu je baš pokrit po glavi, boli. Što se ne smiješ, a? Joj, ja bi sad nasnio ti. Pa ovo nije smiješno, ovo prsmo izad. Jeba! Bro. Oh my god. Brate, živo, blato. Šta uzeli? Oj, ako nekog ovo pogodi. Što? Vi ste to ladno stavili čovjeka unutra. Oj, bižite. Joj, i mene zaboli, boga mi, znači, boli. Ovi dva tika. Bravo, čovječe, ostalo ti patike. Znaš koliko to boli. Joj, nabija zovu stvar. Žao mi. Žao mi od tog čovjeka. Bravo. Odemo tu. Odemo tu. Vidi kako ide sam. Jes cool. Oj, ovo bre.
nije dobro. Što drifta? Znam, najbolji pozdrav zapalit će se, ja mislim, zima, a neće. Što je to smiješno? A dosta, brate, neće da se nasmije, da naći nešto smiješnije. Sad ćemo naći neki smiješni video, pa vidimo se kada to naći. Evo ga, našli smo novi video, hajde. Opet to. A Marije, da malo da budeš u fokusu. Ajde, razvije se, brate, ajde! A brate, koliko je zvijezno. Bravo. Ovo sam ja. Ovo, stani, da stav pauzu. Jeste vidjeli ovog kera? To sam ja kad mi neko dao sarmu i kaže jedi. A to sam ja kad, ovaj ovdje ker iza, to sam ja. A to je Addison, Ado boss. On je tu kad me krene napast, samo od prozor. Ma nema on da me ne napadne. Šta ovo? Biš. Šta ovo? Ajmo, bravo, jupi, toliko sam sretan, ajde ba, da ti samo stavimo jedno, ajde. Ajde ba, nasmij se, ajde. Ajde, Diko. Bravo, ovi su pametni. Al pakvari komač. I kunula. Mislim da je predok video. Ajde da vidim, Amare. Ajmo u banju samo vidjeti jel se oslikao. Ajde. Znači evo sada idemo u banju. To je tu CV. Over. Ajmo. Bura, sad ne vidimo ovo. Pa nije ništa. Lol, nije. Ja tebi kažem treba stati vode, stan. Nije ništa, lol, gdje pokažu lice? Lol, nije ništa bilo. Pa ništa nije. A gdje, vidim. Ovdje si crveno ovdje. Trebam staviti vode. Ajde, vašu gotovo. Ne znam, nekako mi objasnite. Stavi vodu. Evo ovdje staviti vode i to će to biti video, tehnički sam ja izgubio ovaj, nema Boga da se nasmije. On je ozbiljno svako video, ja nisam. Evo ga, to je to, ajmo, nastavi. Vidite. Joj, zaboli me. Ajde da smo se. A stani. To je to ipak za ovaj video, eto. Ostavljao sam. Ovi su ti malo duži moji video, pa to je to, vidimo se u sljedećem i pozdrav.